ariko kutimenya rero, kutamenya uwo ari we, kutamenya ko afite ishusho y'Imana, ameze nk'Imana. Satani araza anyura muri Eva, aramubwira ngo ese hajya ibintu byose biri muri uyu murima murabyemerewe? Eva ati yego turabyemerewe, ariko hari igiti kimwe Imana yatubujije, kandi iratubwira ngo turamutse tukiriye no gupfa tuzapfa. Remerema umuntu wari uremye mu shusho y'Imana, nta mwanya yagombaga kugira ngo avugane na Satani cyangwa Satani amwoshe. Umuntu wari wahawe ubutware bwo gutegeka ibintu byose. Imana rero na Paulo yigeze abivuga ngo byose turabyemerewe, ariko byose ko bidufitiye umumaro. Imana yari isize akantu gato ko kugira ngo bihe umuntu kumenya kuko afite limite, hari aho atogera, hari ibyo atagomba gukora, nico gusa. Ariko umuntu atakaza kumenya ko atakaza kumenya uwo ari we, ntiyamenya identite yiwe. Eva ntiyayimenya, Adamu ntiyayimenya, barabeshwa ngo nibajya igiti niho basa n'Imana. Oro bari basa n'Imana. Imana ibarema deja yari yavuze ngo tureme umuntu usa natwe. Urabyumva rero? Rero Imana ikintu cya mbere dukeneyeho, mbere yo kudukenera mu bindi, mu mayereko, mu mirimo, mu bikorwa, ikeneye ko twimenya. Taboro twimenya abo turibo. Ese turiyizi? Kandi Imana ije gukorana n'umuntu, izibanza igahindura habe na identity. Wibuke Abrahamu yitwa Abraham, ariko Imana ishaka kumukoresha ibona ko ririya zina yiswe n'ababyeyi ridakwiriye. Imana ibanza gukorera kuri identite ya Ibrahim, ihindura izina. Yakobo umuriganya, witwaga umuriganya, kandi yari yariganyije mukuru wiwe Esau. Wa munsi akirana na marayika avuga ngo sinkurekura utampaye umugisha. Marayika aramubaje ngo witwa nde? Aramubwira ngo yitwa Yakobo. Aravuga ati sinkurekura utampaye umugisha. Umugisha wa mbere turonka iyo twimenya abo turi. Umugisha wacu wa mbere ni ukumenya abo turi. Marayika aramubwira ngo uhereye none ntukiciswe Yakobo, wiswe Isirayeli. Urabona ko Isirayeli yose yakomotse muri Yakobo. Icambere rero cyahindutse ni identity. Ico dukenewe mbere y'ibindi byose. Shalom shalom abakunzi ba New Legacy TV. Tubahaye mwaramutse cyangwa mwiriwe selo naho muherereye. Turavuze ngo Imana ibaho umugisha, ibagirire neza. Twongeye kugaruka nyuma y'iminsi myinshi dakora ibiganiro. Turabizi ko mwari mudukumbuye, turashimira baza batwandikira batugaragaza ko badushigikiye. Imana ibaho umugisha, ibagirire neza. Uno munsi wa none nkuko mubibona dufite mutumire wacu uri special kuri New Legacy TV. Abantu benshi ntibamuzi, ariko twagiriwe ibakwe ryo kubana nawe muri kino gitondo cyangwa ryo kubana nawe hano kuri kamera za New Legacy TV. Tugiye kumwakira kugira abashe kutwibwira, ariko mbere yuko atwibwira tugiye kumwakira tubanze dusenge Imana kugira turarike Imana muri kino kiganiro kugira kibashe kugenda neza. Kaze turakwakiriye cyane, banze dusengere hanyuma utwibwira abantu bakumenye neza. Murakoze cyane ku ikaze ryanyu muduhaye. Rero reka nkuko mubisabye, ariko kandi ari nawo muco w'Abakristo, dusenge kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nshobozwa byose na Kristo ujumpa imbaraga. Rero reka dusenge kugira ngo Imana ize kubana natwe. Mana duciye bugufi kandi ku bw'iki igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo twongeye kugirirwa ubuntu, tukaryama tukabyuka, ndetse tukaba tugeze muri aya masaha. Turagushimiye kuko niwe wabikoze. Muri inzara aravuga ngo iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda, aravuga ngo turindwa n'imbabazi zawe. Imbabazi zawe nizo ziturinda, imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho ukundi. Rero turagushimiye Mana kuri icyo gikorwa wakoze, ababashije bose kugirirwa ubuntu bwo kubyuka uyu munsi no kuba bagejeje muri aya masaha. Turakuraritse kandi kugira ngo uzubane natwe mu biganiro tugiye kuganira, udushoboze, utumurikire. Ubwenge buzima butangwa nawe,
kuko ijambo ryawe rivuga ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwenge utanga n'ubwenge buboneye n'ubwenge bwiza, reka abari hano ndetse n'abazakurikira ibi biganiro bizabe bifite imbaraga zo kugira icyo zihindura mu buzima bwabo. Urakoze kuko utangiranye natwe ndetse no gusoza byose ku bw'icubahiro cyawe, mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Amen, amen. Murakoze cyane. Yego murashobora kutwibwira kugira abantu babashe kubamenya? Ku bwanje turaziranye, umukozi w'Imana twubaha, turasengana, ariko benshi muri mwebwe badukurikirana ntimumuzi. Umwanya ni uwanyu. Murakoze cyane. Mbere dutangiye tubashimira ku ikaze mwaduhaye ndetse n'ubutumire bwo kuba twabana namwe hano kuri iyi channel yanyu ya New Legacy TV. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Amen. Hanyuma nkuko mubivuze, reka twibwira abatatuzi. Abantu bose ntibatuzi kandi ibiganiro byanyu birakurikiranwa n'abantu benshi ku migabane yose y'isi. Ubwo rero nk'abantu basha baje kuri iyi kamera, reka twibwira abantu. Amazina banita Rukumbuzi Seba Patrick. Ndi umupapa, ndubatse, mfite abana 3. Aho dutuye ni hano mu Ngagara Quartier 10. Tukaba dukoreye umurimo w'Imana mu itorero rya Piso. Murakoze cyane, ndatekereza ko ibyo bikwiye. Murakoze cyane. Ndizera ko abantu baba badukurikirana yatubwiye mwidondoro we, ndizera ko mwamumenya. Hanyuma rero uno munsi ni umunsi uri special nkuko nababwiye. Dufite topic nziza cyane iza gufasha abantu bose, ariko cyane cyane urubyiruko. Twatumiye umukozi w'Imana kugira abashe kutuganirira ku bintu biza bigora abantu benshi. Ijambo rivuga ngo kwimenya, abongereza babyita identity. Abantu benshi usanga agejeje imyaka 30, 35 ariko atarimenya. Ariko twaje gusanga hano ku isi umuntu wese Imana yamuremeye intego. Hariyo purpose, hari icyo Imana yamuremeyemo, ariko ugasanga umuntu aba mu bintu iwe wenyine ntaragira direction y'ubuzima, ntarimenya. Uno munsi wa none rero twagiriye ibake ryo kumwakira kugira abashe kudusobanurira, atubwire identity, kwimenya icyo ari cyo, adusobanurira icyo bita vision, adusobanurira icyo bita mission, adusobanurira icyo bita dream, kugira tubashe kubimenya nk'abajene batoya, kugira inzira bari barimo wenda batarimenya babashe gutahura, baje mu nzira nyayo. Rero turakwakire mukozi w'Imana kugira ubashe kudusobanurira, kandi turizeye ko biza gufasha abantu benshi. Murakoze, umwanya ni uwanyu. Murakoze cyane. Reka twinjire mu kiganiro. Buriya ikibazo nta kintu kibaho kidafite impamvu zibitera. Turabizi cyane abantu wenda bashoboye kwiga ibijanye no kumenya umuntu, psychology, bavuga ko kenshi ibyo turi byo bifite iyo biba bituruka. Hari ibitegwa n'ababyeyi, hari ibitegwa n'ibihe abantu babayemo, hari ibitegwa n'ibintu byinshi byinshi byinshi. Hanyuma rero abantu bariho, ariko kandi ugasanga umuntu kuba ariho uwo mubaza ngo ese ninde, ntabwo yiyizi. Kandi kwimenya ntabwo bigarukira kuvuga ngo uri bose, umenye ababyeyi bawe, umenye umuryango wawe, ube wiyizi uvuge ngo CV yawe ni iyi, wizaye amashuri n'ibiki, utuye ahangaha. Ubwo ni urwego rwa mbere rutangira ko kugira ngo umuntu yimenye. Ariko hirya yaho hari ukundi ugomba kwimenya kurenza uko nguko. Kwimenya beyond kuri identite zawe z'ababyeyi, kuri wewe igihe wavutse, amatariki yawe n'ibindi. Ariko noneho ukimenya mu bundi buryo bwagutse, ukamenya n'intego yawe. Ni nabyo biguhesha kumenya
intego y'ubuzima bwawe Ego. kubaho icyatuma uremwa waremwe gute n'ibyo ibyo rero biza bigora abantu iyo ubwiye umuntu ngo ese uriyizi uri we qui es-tu qui êtes-vous qui suis-je jewe ubwanje ndinde urinde ndinde ibyo bigora abantu icyo kivuyeho turavuga kuri vision iyerekwa icyerekezo umuntu aba afite cyangwa se noneho indoto z'umuntu icyo nitukivaho rero tuvugane icya nyuma aricyo misiyo ni ibikorwa rero kugira ngo abantu babyumve neza ntabwo tuja andehoro y'ijambo ry'Imana ibyo tuvuga byose hari igihe abantu batekereza ni amashuri n'ubundi buhanga oya ni ijambo ry'Imana nusoma mu itangiriro sinzi ko wadufasha gusoma mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 27 soma twumve icyo Bibiliya itubwira uwo murongo wonyine igice cya mbere 27 itangiriro igice cya mbere 27 aravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose amen. Urakoze cyane ja mu migani 29 umurongo wa 18 imigani 29 umurongo wa 18 ego reka dusome ijambo ry'Imana riravuga ngo Migani 29:18 haravuga ngo aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge ariko ukomeza amategeko aba ahigwa amen. Turangirize mu gitabo cy'abacamanza 6 n'umurongo wa 12 naho usoma honyine abacamanza 6:12 abacamanza 6:12 sorry abacamanza 6:12 dusoma ijambo ry'Imana abacamanza 6:12 haravuga ngo marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we ugira n'ubutwari amen. Murakoze cyane Imana ibaho umugisha amen. Reka tuze kuganira ariko noneho twisunze iyo mirongo umurongo uyu twasanze mu gitabo cya mbere cy'abacamanza igice kimwe no ku murongo wa 27 n'aha mu migani ndetse n'aha uje gusoreza mu bacamanza 6:12 ni ukuvuga ko Imana irema umuntu imushira hariya mu ngobyi ya Edeni urumva ko ijambo ryavuze ngo reka tureme umuntu mu shusho yacu Imana ihaye irema umuntu yamugize nkayo yamugize nk'Imana habuze gato ngo abe Imana urumva ikibazo gihari ni ukutamenya ngo ese ndinde Adamu iramuremye imuremeye umugore ariko kandi iravuze ngo reka tumureme mu shusho yacu kandi bibiri hano byose niwe uzabitegeka niwe manager ibi bintu byose biri munsi y'ubutware bwe urabyumva rero Imana yamubwiye ngo ibi biti byose biri muri uyu murima ni ibyawe muzajya imbuto zabyo imuha gusa responsibilities ntoya zo kumubwira ngo uyu murima uzawubagarire uzawuhirire uzawuvomere kugira ngo ukomeze ube muri ryamviro niba favorable ukomeze kwera ukomeze were ibintu bikomeze bibe byiza ariko kutimenya rero kutamenya uwo ari we kutamenya ko
afite ishusho y'Imana ameze nk'Imana. Wow. Satani araza anyura muri Eva aramubwira ngo ese hajya ibintu byose biri muri uyu murima murabyemerewe? Eva ati yego turabyemerewe, ariko hari igiti kimwe Imana yatubujije kandi iratubwira ngo turamutse tukiriye no gupfa tuzapfa. Premièrement, umuntu wari uremwe mu shusho y'Imana, nta mwanya yagombaga kugira ngo avugane na Satani cyangwa Satani amwoshe. Umuntu wari wahawe ubutware bwo gutegeka ibintu byose. Imana rero na Paulo yigeze abivuga ngo byose turabyemerewe, ariko byose ko bidufitiye umumaro. Imana yari isize akantu gato ko kugira ngo bihe umuntu kumenya kuko afite limite. Hari aho atogera, hari ibyo atagomba gukora, nico gusa. Ariko umuntu atakaza kumenya uwo ari we, ntiyamenya identite yiwe. Eva ntiyayimenya, Adamu ntiyayimenya, barabeshwa ngo nibajya igiti niho basa n'Imana. Oro bari basa n'Imana. Imana ibarema deja yari yavuze ngo tureme umuntu usa natwe. Urabyumva rero? Rero Imana ikintu cya mbere dukeneyeho mbere yo kudukenera mu bindi, mu mayereko, mu mirimo, mu bikorwa, ikeneye ko twimenya. D'abord twimenya abo turiho. Eske turizi? Kandi Imana ije gukorana n'umuntu izibanza igahindura habe na identity. Wibuke Abrahamu yitwa Abraham, ariko Imana ishaka kumukoresha ibona ko ririya zina yiswe n'ababyeyi ridakwiriye. Imana ibanza gukorera kuri identite ya Ibrahim, ihindura izina. Uwo ni umuntu wa mbere dusanga muri Bibiliya Imana yahinduriye izina. Yakobo umuriganya, witwaga umuriganya, kandi yari yariganyije mukuru wiwe Esawu. Wa munsi akirana na marayika avuga ngo sinkurekura utampaye umugisha. Marayika aramubaje ngo witwa nde? Aramubwira ngo yitwa Yakobo. Aravuga ati sinkurekura utampaye umugisha. Umugisha wa mbere tuwuronka iyo twimenya abo turi. Umugisha wacu wa mbere ni ukumenya abo turi. Yego. Marayika aramubwira ngo uhereye none ntukiciswe Yakobo, wiswe Isiraheli. Urabona ko Isiraheli yose yakomotse muri Yakobo. Icya mbere rero cyahindutse ni identity. Icyo dukenewe mbere y'ibindi byose nuko tubanza kwimenya, tukamenya identity yacu, turi bande. Kandi ibyo rero kugira ngo ubashe kubyumva, ntabwo tugomba kwireba mu mateka yacu ya pasi, kahise kacu. Kurabyumva? Yego. Ngo twirebe iriya mu kahise Yakobo umuriganya. Iyo akomeza ibyo n'ubundi ntacyo yari kugeraho. Abraham, Imana rero izibanza igahindura identity. Kandi iki dukeneyeho rero, Imana ikeneye ko ubwa mbere twebwe fondema y'ubundi buzima bwacu bwose, umusingi ni identity yacu. Yego cyane. Ni ukuvuga ngo utarimenya uwo uriwe. Erega nibi abantu ubona bakora ibyaha nuko batamenya bari, nuko batanamenya n'ingaruka z'icyaha. Ubashije kumenya ingaruka z'icyaha kandi ukamenya uwo uriwe wewe, nta cyaha wokora. Ikibazo gituma abantu bakora ibyaha ni uko utamenya abo bari, icyo bagize, icyo Kristo yabagize, icyo Imana yabagize, icyo Imana ibashaka. Buriya umaze gutakaza iyo wiyobewe, none se bose utiyize uwo uriwe, kurumva niki womarira abandi bantu? Nta cyerekezo mfite. Nta cyerekezo. Yego. Bose nuko abanza akimenya, akitahura, akamenya uwo ari we. Kandi uwo bose rero ntagomba kwirebera mu mateka yiwe yo hambere. Peu importe naho amateka yawe ya mbere atari meza, ariko ugomba kudepasa icyo. Have to go beyond. Ukaja hejuru y'icyo ngicyo. Ukamenya ko waremwe mu shusho y'Imana, ukamenya kuko Imana yaguhamagaye, kandi ukamenya ko destiny yawe ari nziza. Icyo gihe ubimenye rero ushobora gukora ibintu bikomeye. Amen.
kubera ko daboro waritahuye. Ikibabaje rero abantu ntitwitahuye turi bande. Hari n'abo baza iby'ubu imico abana bakuriye mu migi n'ibindi usanga uretse kumenya papa we na mama wiwe wenda n'abarumuna wiwe cyangwa bakuru biwe uramubaza abandi bantu kumva ntabaza. Ariko reka nkubwire akagaho kare buriya umuntu yatize, umuntu yatazi bene wabo, umuntu yatazi n'igihugu cye, umuntu yatazi umugabane bavuge ngo ndi umunyafrika, aharanire kuvuga ngo hari icyo ngomba guhindura ku bwa Afrika jewe, hari icyo ngomba guhindura ku bw'umuryango wanje, hari icyo ngomba guhindura ku bw'itorero ryanje, hari icyo ngomba guhindura ku bw'abaturanyi, hari icyo ngomba guhindura ku bw'igihugu. Uwo muntu utarimenye rero ugarukiye aho ngaho. Buriya ishaka vocation dufite ingana nuko twimenye ndetse nuko tuzi n'abandi ndetse no kumenya ibibazo abandi bantu bafite. Ni ukuvuga ngo iyi si rero ireba abakoze ibikomeye nabimenye nabitahuye. Iyo umuntu amaze kwitahura buriya aba yubatse urufatiro, abagize fondation, ibindi bintu byose nihajya bizoza guhagararira. Buriya umuntu arimo yubaka inzu abubatse ahantu bagira dosage ikomeye n'ahantu bashora imbaraga ni muri fondation. Iyo umuntu umusingi ukomeye ibindi byose inzu naho wayigerekaho ayandi manivo 5, 6, 10 fondation idakomeye ntacyo biza bitanga. Wibuke ko Yesu yigeze abwira abantu, arababwira ngo umuntu wumva amagambo yanje akayakomeza ngo azamera nk'umunyabwenge ngo wubatse inzu ye ku rutare. Imiyaga irahuha, imvura iragwa, imivu iratemba ngo byikubita kuri ya nzu, ariko ya nzu iguma ari intact, ntacyo byigeze bitwara. Ni ukuvuga ngo uwo yari yamenye aho agomba kuba, uwo yari yakoze umusingi fondation. Abantu bashaka kugira ngo bakomere bakirukiriya mu bikomeye hasi ntacyo arico. Ta fondation, there is nothing, no foundation. Uwo muntu yahagarara he my friend? Aho ugomba guhagarara rero ni kuri ya identity yawe, kandi ya identity yawe nuko wimenye. Ubanza umenye uriwe, umenye uriwe mu bumana. Daboro wimenye mu miryango, wimenye. Urabona iyo umuntu atimenye ingorane irimo kuba wewe boss. Iwanyu ushobora gusanga papa wawe atazi icyongereza ariko uri umwongereza. Utimenye ukavuga gusa ngo papa ntazi icyongereza wenda ntiyize cyane, ufata urwo rugero nawe ukavuga ngo ngomba kugarukira hariya. Ni ukuvuga ngo nawe uri sanse kuba utaziga, umwana wawe ntaziga, umwuzukuru wawe ntaziga. Ariko uza wimenye ukavuga ngo ukumva ko hari icyo ugomba gukora, ukavuga ngo ababyeyi barambyaye bagize neza, barandeze mu gihe cyabo. Birashoboka ko icyo gihe n'icyongereza cyari kitaraba ikintu wenda kitaraba global. Urabyumva? Icyo gihe icyo bakoze baragikoze. Uru ni urufatiro banshiriyeho. Jewe rero kwiriye gutambuka aho bageze cyane. Iyo wamaze kwimenya gutyo muvandimwe birorosha, bituma ibindi bintu byose biza bikagiraho bihera. Hariho fondation, hari ibuye ry'imfatizo ryarindi riza rikomeza imfuruka. Umuntu wese utarimenya timumutegeho byinshi, umuntu utaritahura timumutegeho ikintu. Yesu arongera arababwira ngo uwumva aya magambo nayo, aya magambo ntayakomeza akayataho ngaho, ngo ahwanywe n'umupfapfa wubatse inzu ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, ngo byikubita kuri ya nzu, ngo kugwa kwayo kwabaye kunini. Igituma abantu bagwa ntaho bahagaze, abantu ntibiyize. Kandi twimenye mu masekuruza aho tuvuka mu miryango, twimenye ku migabane mu bihugu,
twimenye muri Afrika, twimenye ku isi, ariko beyond that umenye ko waremwe mu shusho y'Imana. Amen. Umenye ko utagomba guhagararira ku kintu cyo kuvuga ngo amateka yanjye. Usomye amakuru ya Yabesi amateka yiwe yari mabi, ariko ngo asenga Imana yitakira ayingiye. Ego. Imana rero icyo yaje gukora kuri Yabesi urakizi. Icambere yaravuze ngo umpe umugisha cyane, urabyumva. Asaba umugisha, amenya ko mu mateka yavutsemwo ntacyo yogeraho, ariko amenya ko hari Imana izitanga umugisha. Amenya ko ibintu byose iyo biri mu Imana biza bihinduka byiza. Amen. Erega mu Mana n'ibintu bimwe byaje byarama obstacle biza biba des opportunités. Icyo ni icambere yasabye. Uwo mugisha aravuga ngo umpe umugisha. Icya kabiri aravuga ngo ukuboko kwawe kumbeho, favor y'Imana iganze ku buzima bwanje. Icya gatatu aravuga ngo wagura imbibi zanje. Nta muntu uza waguka mu mbibi mu malimite atize. Hari itauriya mugabo, urabyumva. Aravuga ngo nagurira imbibi. Erega Satani ntashaka ko twaguka. Satani hari agapango, hari akantu abashaka kazitiro kutwubakira tutagomba kudepasa. Keneye tugume hamwe, akeneye tugumaho. Ariko rero ababishoboye nabimenye nabitaho, bakamenya icyo bari cyo mu Mana. Noneho bakavuga ati njaye amateka. Uzi ko hari abantu baboshwe n'ibintu by'imiryango ngo kubera basekuruza nimba baraterekeye n'ibindi, bakagira ibintu by'imivumo bibakurikira, bose bakumva ko ngo iwacu ntuza twiga, iwacu ntuza dushaka, iwacu nuku, iwacu ntiturama tuza dukenyuka. Ni ukuvuga ngo bari abantu muri iriya miryango icyo bakeneye, bakeneye ko hazamwe abantu bamenye identity zabo, bakamenya ngo turava muri iyo miryango ifite ibyo bibazo, ariko noneho we are going to bring the change. Hari impinduka tugomba kuzana. Yanzu rero ngo bijya biyikubiseho kugwa kwayo kwabaye kuri. Igituma abantu bahaye bagwa nuko batamenye identity. Rero umuntu yashaka kugera kubikomeye nuko yubaka, nuko abanza kwimenya. Ukimenya mu buryo bw'aya masano y'umubiri, ukamenya bene wanyu. Uzofasha iki isi utazi bene wanyu? Yesu yari kwabwira abigishwa ngo muhere i Yerusalemu. Nukuvuga iki? Yashaka kuvuga muhere hano, aho tugomba guhindura impinduka, aho zigomba guhera. Erega n'ubu Kristo abantu bakeneye ngo bagaragare ku macano, bigira bavuga butumwa, baririmbyi n'ibindi, ariko wagera mu miryango nta buzima, ugasanga ibintu byarayangaye. Ntacyo uzafasha isi, ntacyo uzafasha abantu kidahereye mu wawe. Icyo rero ni ikintu cy'ingenzi. Identity rero ni ukwimenya uwo uriwe, kandi uko kwimenya rero tutegwe n'amateka, tube fije. Uvuge ngo amateka y'iwacu nuko ibyo, ukavuga ngo nubwo bimeze gutya je nzodepasa. Nimba iwacu bataziga je nziga. Nimba iwacu batarubatse amazu je nzayubaka. Nimba iwacu badatunze imodoka je nzazitunga. Nimba iwacu batazabubaka je nzubaka. Ndavuga nk'abakobwa. Hari abakobwa usanga kubera ibintu byagiye mu miryango yabo baza bahukana ingo kenshi, uko bigenda bimera barazisenya, ntabwo bubaka. Barubaka nyuma y'igihe gito bakadivorce. Ariko naho ukavuga ngo jewe nzubaka. Nubwo bose batubatse, ariko jewe nzubaka. Amen. Kandi urugo rukomere. Kandi urugo rukomere. Nimba iwacu baza bakenyuka, jewe ntabwo nzakenyuka. Tugomba rero kuba fije ngo tugumaho. Biradusaba ko dutera izindi ntambwe. Abateye izo ntambwe rero nabimenye. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi. Banza wimenye uwo uriwe. Amen. Ureke guhagarara ku mateka pase yawe, hagarara ku cyo Imana yavuze. Imana ihere mu muntu Adamu ndetse na Eva. Yaravuze ngo tureme umuntu mu shusho yacu. Waremwe mu shusho y'Imana. Wayo ushaka kugira iyindi shusho itari iyaso. Erega dukwiriye kuba dufite DNA y'Imana. Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga. Muri Bibiliya y'Igifaransa uzusanga bamwise vaya ero. Ni amajambo abiri yenda gusa ariko kandi ataramwe. Umuntu witwa une personne vaillante wenda n'umuntu uri ero, ni ukuvuga ngo vaya ni umuntu udatinya, ni umuntu udafite ubwoba, ariko ashobora kuba ari ubyiyiziho wenyine cyangwa n'abandi bantu bamuturaniye.
urabyumva Ego. niba ashobora kumenya bakavuga ngo uyu muntu irevaya tatinya arakora ibintu byose atagira ubwoba noneho ubwo ni ukuvuga ngo burivaya ariko rero ni umuntu wakoze ibintu bikomeye bikandikwa mu mateka urabyumva rero igihe cyose iyo tutamenye identity yacu rero dukorera munsi y'imbaraga zacu kuko ntitwabashe kwitaho ubundi muri psychology hari stade abana baza bageramwo b'imyaka 3 n'itanu bita ngo ni complexe de Oedipe ni ukuvuga ngo ni ibihe umwana barimwo umwana ashaka kwidentifia kumenya uwo ari we wumva ahantu n'ibi ngibi ubona bavuga bya homosexualité aho biva buriya umwana w'imyaka 3 les complexes de Oedipe ni ukuvuga ngo ni attachement sexuel qui lie tout enfant à son parent de sexe opposé usanga umwana w'umuhungu akunda mama wiwe umwana w'umukobwa agakunda papa wiwe ni ukuvuga ngo iriya stade abarimo rero birasaba ko mumuherekeza kuko nagira l'inverse tiyidentifie kuri abo bavyeyi du sexe opposé uwo mwana il peut potentiellement développer l'homosexualité kubera iki umuntu yagombye kuba akunda muri iriya myaka ni mama wiwe umukobwa nawe ni papa wiwe yamara gukura rero barimo bamworiyanta ama interdire l'inceste bakamubwira ngo umuntu ntabwo ashaka mama we umuntu ndashaka mushiki we umuntu ndashaka tantine wiwe ariko ushaka undi muntu en dehors de ta famille ariko ufite qualité umeze nka mama wawe umuhungu naco gituma nubaza twebwe turabiza aba psychologue abantu benshi baje gushaka buriya abana b'abahungu nimba ari mama wiwe yidentifieho akenera umukobwa uzaba ufite qualité nk'iza mama we cyane ko niko kuri umukobwa nawe nimba ari papa wiwe akeneye umugabo uzaba umeze nka papa wiwe cyangwa nka musaza wiwe ça dépend n'ico yagiye yidentifieho ariko rero umwana w'umukobwa iyo yidentifie kuri mama wiwe uwo mwana rero ntabwo azigera agira attirance sexuelle ku muhungu ahubwo azayumva kuri mugenzi w'umukobwa n'umuhungu la même chose il s'est identifié à son père tiyigeze atekereza undi muntu kandi yari iso jaloux bariya bana iso jaloux mwa nshobora kukubwira ndabyumva cyane bariya abahungu banje kenshi nza mbibona buriya ashobora kuba bavugana na mama wabo ukabona hari nk'utuntu tumwe batari kumvikana ariko iyo nshatse nko kuza nkaja kuri kote yabo nkaja nko kuvuga mama wabo ukuntu bose contre moi bahita bikuwariza na mama wabo ugasanga nije ubaye rivale bagomba donc gukonkiransa donc nuko nguko buriya wa mwana bahayumva ko daboro agomba gufata ikibanza cya papa wiwe agakobwa kakumva ko kafata ikibanza cya mama wawe rero abantu nibamenye ko batagomba kureberwa mu kahise kabo mu maesheke yabo mu byabananiye n'ibindi ahubwo nibirebe mu shusho y'Imana nibirebe ko hari Imana yabavuzeho nibirebe ko Imana ibazi kandi hari kugira ngo ihindure destiny yabo igihe rero tutamenye ibyo ngibyo tuba munsi y'imbaraga twari dukwiriye kuba dukorera mu ahantu hataraho gukorera usanga umuntu atarateye intambwe ngo agere kure kubera ko atimenye icyo ni ikintu cya mbere twari tuvuze kuri identity abakoze ibikomeye nabimenye nabitaho habaye hari ikibazo kuri iyo point ya mbere ukibaza tukagisubiza cyangwa nimba uja kubyandika ukabariza rimwe nta kibazo dukomeze tuje kuvuga kuri vision na mission cyari kigoye ari point ya mbere ibindi byo ntabwo biza kudufata umwanya murakoze cyane ego murakoze cyane muzukuri twizeye ibintu byinshi cyane kandi ki turafashwa twe turi kumwe namwe ki turafashwa cyane turizeye ko n'abadukurikirana cyangwa baza kudukurikirana nabo aya masomo aza kubafasha so dufite ikibazo cy'abantu b'iki gihe ibintu z'ubwenge ntibagikenera kuzumva icyo kibazo dufite ibintu bisa nk'aho bibagarura mu nzira nyayo ntibagikenera kubyumva ariko abakunzi ba New Legacy TV muzukuri muze kwihangana mwumva no majambo aragira icyo ahindura mu buzima bwanyu hanyuma ndumva nta question twobaza kuri ico twacumvishije identity twumvishije uko mbere yo kugira icyo ukora nuko ubanza kwanza kwimenya iyo wimenye nicyo igihe umenya icyo ugomba gukora
intambwe ugomba gutera naho ugomba kwerekeza. Mwakoze cyane. Hanyuma icya kabiri rero dushaka kudusobanurire vision, kuko reka mvuge nk'abajene nkatwe usanga umuntu afite ama confusion, ahubwo uraduheza difference ya vision na ndavuga mu cyongereza vision na dream. Abantu bagira ayo ma confusion. Ndibaza vision ni mu kinyamurenge n'icyerekezo, dream ni indoto. Aha rero abantu bagira confusion y'ibi bintu bibiri. Hanyuma rero umwanya no wanyu kugira ubashe kubidusobanurira. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Icyambere nk'abantu bafite amacano aha yabwiriza abantu ibintu bizima bigomba gutuma bahinduka, ndabatera intege cyane. Babwira ngo mureke gucika intege. Isi tugomba kwiha amahitamo, options. Noneho umuntu akareba ibintu bibi ariko azi ko hari ibyiza. Urabyumva rero? Imana ariko ibwira Kayini ngo ukora ibyiza nawe okwemerwa. Il n'a jamais été tard pour bien faire. Ntabwo umuntu aracyafite amahirwe yo kuba yakora neza. Date d'expiration de bien faire ntabwo iratakara. Ariko ikibazo rero, erega inzira ntuhaye ubona inzira ngwiganisha kurimbuka ni inzira ngo yagutse. Ni inzira ya yindi nyabagendwa kandi igiyemo abantu benshi. Uzi ngo abirirwa bapiburiye amavideo y'abantu bambaye ubusa, amafoto n'ibindi n'ibyabaye bene biriya, kibaza basaba ko mu liking izo video, kibasaba ko bazisharinga, kibasaba ko bagira comments, abasabu baza biyongera. Ariko izizanyu muririrwa muvuga kibumva. Ariko ijwi ry'urangurura mu butayu. Mwebwe mwifate nka Yohana. Wavugaga ngo ndijwe ry'urangurura mu butayu. Yari kwanonsa umucunguzi le Messi. No kuvuga ngo ntibazabakurikira ari benshi, ariko kandi nihagira umwe muzana ku Mana warakwiye. Ukizoba ari intego yawe. Nimba hari umuzokurikira New Legacy yarangiza agategera agahinduka, no kuvuga ko ico kizoba kibaye ikintu ciza cyane. Ofete kuri ico ngico abantu bagiye bagira ama confusion menshi. Ama confusion menshi nuko usanga kugeza uyu munsi ibyo abantu bumva. Ubushize hari umuntu twari tuganiriye kandi ico kiganiro kandi kiramufasha cyane, ngo arangize kimaze kumufasha arambwira ngo ningerageze mufashe vision na talent. Atese bitandukanye gute? Urumva? Talents na vision bitandukanye gute? No kuvuga ngo rero abantu nico kibazo bagiye bagira. Abantu baribwira ngo jewe mfite iyerekwa. Sibyo? Iyerekwa rero ni ikintu cyagutse. Iyerekwa ni direction. Ni yugana. Ni yugenda, ni ikintu kiri vaste cyane. Hanyuma rero biriya bintu birimo nk'amareve, indoto zishobora kuguhamiriza iyerekwa ufite. Ni ikintu gishobora kuza kikakubwira ngo wewe iyerekwa ryawe niri. Indoto ubundi dutandukanye reve zijya zo mu ijoro, abantu baryamye wenda ngo narose. Urabyumva? Niturangiza dutandukanye nizi turimo tuvuga, dreams. Indoto ni kuza wumva icyo ushaka kubaca. No kuvuga iki? Indoto no mu buzima busanzwe twebwe abapsikologo uko tuza tuzita, indoto izi zisanzwe iyo umuntu arota ajyana. Urumva? Turabyita ngo ni accomplissement du désir non accompli. Hari ibintu twifuza gukora, twarangiza kubera tutabigezeho mu ijoro mu buryo buri inconscient. Iyo dusinziriye conscience yacu rero tikora, haza tuba turi hafi muri inconscient. Hari nakandi kazone kaba hagati ngo ni subconscient. Hariho donc le conscient, subconscient na inconscient. No kuvuga ngo hagati ya inconscience na conscience hari icyo bita ngo ni subconscience. Wenda izindi mizamahanga zaratugoye, umuntu azabura uko abisobanura neza ko muri ururimi. Ariko nshatse kukubwira iki, conscience ni igihe ubwenge bwawe buhaye bukora, uhaye utekereza.
iyo uryamye rero uba uri presque, nicyo gituma haza bavuga ko ibitotsi c'est presque à moitié mort. Umuntu aba yasinziriye n'ubwenge butarimo bukora, ariko hariho kariya kazone gasigara hagati intermediaire gashobora kuba kaguma gukora ko umuntu yego yasinziriye, ariko kandi hari ibintu ukora uryamye utazi n'ibyo uri gukora, ariko ugasanga ku rugero nigeze kumva umukozi w'Imana Apostle Paul Gitwaza avuga ngo buri Imana, ngo Imana ngo ni nayo izisanga umuntu. Urabona iyo waryamye ushobora kuryamira kote imwe ki kote droit, Imana ngo ikaza mu bitotsi ikavuga ati waryamiye uruhande cyane warushe, taninga usubire muri iyi side ya gauche. Biriya bintu byinshi iyo turyamye hari ibintu dukora tutazi icyo turimo dukora, ariko ugasanga wahindukiye, ugasanga wagize gute, yego ni y'Imana kuko n'ubundi ni imanaginga ariyo conscience yacu, ariyo subconscience ndetse na inconscience yacu. Urabyumva rero, none bakavuga ngo pas de rêve pas de sommeil, ngo nta ndoto ntiwosinzira, nta ndoto nta bitotsi. Le rêve c'est le gardien du sommeil. Indoto zituri nizo zituma dusinzira, niwe mwungeri, niwe murinzi w'ibitotsi byacu. Urugero nkubwire, urabona abana batoya bariya bagira pipi ku gitanda, les petits enfants, kujya abantu benshi hari igihe babahohotera kubera batazi amakuru bakabakubita, ariko bariya abana baba baruse. Akana kararyamye kari mu bitotsi byinshi kamerewe neza, nikagira besoin d'uriner biragasaba kubyuka kabe kavuye mu bitotsi. Hari abantu kanje mfata urugero rwanje, iyo hari nk'ikintu kinkanguye gusubira kubona ibitotsi biza bingora. Urabyumva rero, noneho kakana rero les rêves zikeneye kukamentena ko ibitotsi byako bitaba perturbe. Ya inconscience naka kandi kazone kari hagati ngo ni subconscience, bikabwira wa mwana mu buryo we atari gutekereza muri ubu bwenge wasanganywe, kamubwira ngo tiya la toilette. Umwana kama yirepresenta abona toilette imbere yiwe, akumva yabyutse yagezeyo akagira pipi, cyangwa akibona ari hanze mu yindi zone ishobora kumupermeta gukora ya pipi. Ashobora kwicura nyuma yo gukora iyo acte, cyangwa se ntanicure akazamenya mu gatondo. Rero icyo nari nshatse kuvuga rero, izi ndoto rero les rêves ni ibintu bigomba kuduhamiriza. Cya kintu uza wumva utekereza muri wewe kigomba kugukangurira ko wari umuhamagaro wawe, iyo ariyo vision yawe. Urabyumva? Ku rugero we nimba urajijwe ku ijoro kuvuga ati keneye ko jeunesse duhinduka, twiga. Ndanabizi urafasha abantu mu bintu byo kubatreninga mu bijanye n'icyongereza, wewe warize umenya icyongereza, ariko kandi wumva ko ufite ubushake bwo kugira ngo n'abandi batakizi bakimenya. Urabyumva rero, bya bintu urimo utekereza ibyo byose, cyangwa n'amatara uko Imana yaguhaye kuvuga icyo cyongereza, icyo ni ikintu rero n'imbaraga n'amaboko Imana igutije yo kugira ngo uzabashe gukora cya gikorwa neza, ucyakomplise ugifasha abantu. Noneho kubera ko Imana yitanze yerekwa, izitanga nico bita les ressources. Ikibanza rero ni yerekwa, byayerekwa rero Imana imaze kuriha ifite ibindi riherekesha kugira ngo bizashikwe, nanze gushikwaho. Rero iyo dreams rero, izo ndoto nizo, ariko vision iri vast. Vision ni nka kujya fata igiti cyose ugifate gihagaze. Kiriya giti rero gifite amashami, ziriya branche, iri shami, iri ngiri, iri biratuma bifite imizi n'ibindi, ariko rero hari igiti nyirizina, kandi muri bya biti rero nibyo bituma hagenda hera zambuto. Urabyumva rero, biriya zibe talents abantu bafite n'ibindi, ibyo ni ibindi Imana ibiguhaye bigomba gutuma ukora ryayerekwa ryawe. Iyerekwa ni ikintu kiri vaste, niyo uri mugana, niyo uhaye uje, niyo ushaka kugira, nibwo bwa buzima bwawe uzabaho iminsi yawe yose yo kubaho. Rero iyo uri murota, iyo hari ikintu kikubuza amahoro,
icyo gihe ugomba gutangira kucandika no kucibazaho ukavuga ati waye ari jewe wumva ko ngomba kwigisha abantu icyongereza, si wowe wenyine uzi icyongereza ariko kuva ufite iyo passion, kuko ni umuhamagaro wawe. Ibyo ni ukuvuga ngo wewe waritahuye bose, Imana yagufasha uriga, nubwo wamaze kwiga wowe ubizi, we papasi zawe ziracyako zikubwira ko ugomba kwigisha n'abandi. Ariko nkubwire ko hari abandi bazi icyongereza bababazwa nuko n'abandi bahe bakimenya. Hari abantu bafite ubwenge ariko badashaka gusharinga n'abandi, bakumva ko ubwenge bwabo nibo bagomba kuba babufite abandi batabuzi. Habe n'ibi biganiro uzi ko usaba umuntu ikiganiro akanga kukiguha cyane, icyo ntubizi ko bihari azamabona uko hateye imbere cyane. Ni ukuvuga ko ibyo nari mvuze rero kugira ngo abantu babyumve, iyerekwa kurumva ni ibintu bituma ijya viziyo yawe. Donc ni inspiration, iyerekwa ni inspiration. Kandi ikije gufasha rero, ije gufasha kugira ngo ijya direction yawe, cya cyerekezo cyawe, ijya vision tuyivemo. Babyumvishije? Iyerekwa ni aka inspiration uba ufite, kashobora kuba ari gato katangana na vision, ariko nako kaza kugufasha kugira ngo ka directing ya vision yawe kugira ngo uje kwigera. Jésus, le fils de Dieu. Urabyumva? Yesu n'umwana w'Imana. Ubwiwe nawe yarabimenya ngo data kwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri kare, dore burisha. Yesu yarazi ko ari umwana w'Imana. Na wa munsi abatizwa ngo mu ijuru humvikanye ijwi ngo riravuga ngo nguyu umwana wanje nkunda kandi kamwishimira. About his identity, Yesu yarazi ko ari umwana w'Imana. Ni nacyo yari kwabwira abantu kugira ngo bamenye ko ari umwana w'Imana. Hanyuma viziyo yiwe kwari ugucungura abantu. C'était ça la vision. Mission rero kugira ngo agere kuri kwa gucungura kwari ugupfa akanazuka. Niyo mission. Iyo niyo mission. Hari ikibazo umuntu afite meme na mawenije twe turabikoramo, bamubaza ngo ese vision yawe ni iyi, vision iyi organization yawe ni iyi, mission ni iyi, ugasanga umuntu ntazi kubitandukanya. Ariko ubwo ni urugero rwiza wahera ukavuga ngo Jésus, le fils de Dieu, sa vision racheter l'humanité, gucungura ikiremwa cyose. Hanyuma mission kwari kuja ku musaraba gapfa. Yari mission. Iyo ni yari mission. Yarangiza akavuga ngo data icyo wantumye nagikoze. Aremera aja ku musaraba, apfa ruriya rupfu rumeze kuriya, arashinyagurirwa, afata gukiranuka kwe, aratukwambika, yiyambika gukiranirwa kwacu, aragenda arapfa, aremera wenyine, aremera akora kiriya kintu cy'ubwitanga. Ubundi abantu bamenye identite yabo, bakamenya vision yabo na mission, abo nibo bazabagera naho bemera gupfira abandi bantu. Ariko umuntu kandi ubuze kimwe muri ibyo, ibindi byose ubu hakora ntabwo biba byuzuye, biruzuzanya, hariho complementarité. Rero ni ukuvuga ngo tudatinze, vision ni icyerekezo, niyo turimo tugana. Iyo turimo tugana wenda kugira ngo twihute dusoza, ni ukuvuga ngo twavuze ko iyo ikigaragaza ko umuntu adafite vision, umuntu agenda yebayeba ayerera. Donc ni ukugenda ukaza usanga umuntu nka kwa kundi ise promene mu buryo budafite objectif. Ni ukuvuga ngo igihe nta mwanya ugiha, kandi igihe kirahenze. Ni wewe wize icyongereza, abongereza bazavuga ngo time is money. Umuntu uguhaye igihe aba aguhaye ikintu gikomeye. Rero aba afite vision. Iyo umuntu adafite vision, ni ukuvuga ngo icyambere agenda mu bintu bitari ngombwa. Ikigira kabiri, umwanya ntawuha agaciro kuko nta vision afite. Ikindi kigira gatatu, ni ukuvuga ngo azakurikira abandi, azakora ibyo abandi bakora. Runaka karakora kiriya, nanje nkwiriye kugikora.
woroshye umuhamagaro wawe. Ariko umuntu neza wamenye ihishurirwa ryiwe, ikintu cya mbere ni umuntu ubaho ubuzima bwiwe ufite intego. Life with purpose. Ukwiriye kuba uri mu buzima bufite intego. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikigira kabiri ni umuntu uba warashoye imbaraga muri rya yerekwa ryiwe, kandi si uko ritagira intambara, urihuriyemo n'intambara. Ikigira gatatu ni ukuvuga ngo ni endurance, ni perseverance. Mwiyerekwa umuntu neza urimo ukorera mwiyerekwa ryiwe aza arisoza. Yesu wibuke ko yavuze ngo abonye kiriya gikombe yendaga guhura nacyo cy'imibabaro, yaravuze ngo nimba bishoboka kindengane, iki gikombe kindengane. Ariko ngo arangiza arigarura aravuga ngo ntibibe uko nshaka, ahubwo ubushake bwawe aribwo buvuga. ni ukuvuga ngo ikizakwemeza ko neza umuntu ari mwakorera muri viziyo yiwe, abaho mu buzima bufite intego, ibintu abakora ababihagazeho, niyo yahura na challenge ntabivamwo kugeza abishoje. Icyo rero ni ikintu cy'ingenzi abantu benshi ntabwo bakimenya, ariko niyo ahuye n'ibintu ba Yosefu, iyerekwa hari igihe urigira ukamugira intambara mwana abavandimwe. Yosefu yahuye n'intambara z'abavandimwe, Yosefu yahuye n'intambara zo kwa Potifari, Yosefu yajanywe muri prison, ariko kuko yari afite iyerekwa yarigezeho amaherezo. Ko turumvikana cyane. Icyanyuma rero aricyo mission. Mission ni ukuvuga ngo ni ibikorwa, la mission. Yesu amaze gusenga agahitamwo bariya banafunze, akababwiriza, akabategura, akabaforoma. Icyanyuma yarabwiye ngo nimugende muhindure isi yose kuba abigishwa banje, muzababwirize, mubigishe, abazumva bakemera bakitondera amategeko yanje muzababatize. L'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10, la Bible dit ceci: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ndacyafite izindi ntama zitari izo muri uru rugo. Bose kuri none haracyariho abandi bantu benshi batarumva ubutumwa, haracyariho abandi bantu benshi batazi icyongereza. Komeza ubafashe. Iyo umuntu afite ubuzima budafite mission, butarimo ibikorwa, ni ubuzima butagira impact. Nicyo gituma usanga abantu barabayeho ku isi bakazayivaho ariko nta kintu bayishizeho. Ariko ni ukutamenya icyo bari cyo. Ariko wamenya uwo uriwe, ukamenya icyerekezo, ukamenya n'ibikorwa, isi tugomba kwisigaho ibintu abantu bazatwibukira. Umuririmbyi yaravuze ngo ese niki Imana n'abantu bazakwibukira pendant ton existence, ko wabayeho niki abantu bashaka kuzakwibukira. Ushobora kuvuga ngo boss yafashije abantu kwiga icyongereza barakimenya. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo iyo abantu batamenye identite yabo, biragoye kugira ngo bamenye mission zabo, bamenye vision zabo, kandi niba abantu babaho nta bikorwa. Kandi ibikorwa birahari. Nta muntu urukwiriye kuba atazi identity ye ngo agire vision, agire na mission. Icyo nshobora kuvuga aretenire, ikintu cy'ingenzi, iyo uzi identity yawe biguhesha kumenya vision, warangiza ukakomplisa la mission. Identité sans vision, muri conclusion, identité sans vision ni confusion. Iyo wimenye ariko kandi ntugire iyerekwa, n'ubundi ikiza gikurikiraho ni confusion. Uba mu buzima buri confused kubera ko wabaye mu buzima n'ubundi yego waritahuye ariko kandi ntiwamenye icyo uri cyo. Hanyuma rero ikigira kabiri, la vision sans mission c'est une illusion. Iyo ufite vision ariko kandi idafite mission, idafite ibikorwa, illusion cyangwa ama perception, les hallucinations. Urabona abantu bagwara indwara zo mu mutwe kenshi, abantu baba bagize za depression,
ibindi twita ngo ni ama PTSD, donc état de stress post traumatique. Nibo bantu bagira ibibazo by'ibyo bita ngo ni ama illusion, ama hallucination, ni ukubona ibintu bitari byo, les perceptions sans objet. Nk'ubu twicaranye hano turi muri iki kiganiro ugahita wumva nditabye kandi nta muntu umpamagara, ukumva ibintu bitari byo. Ni ukuvuga rero abantu bari muri bwa buzima tia la vision ariko itagira ibikorwa, tu vis dans une illusion, uza witaba ibitari byo, uza ukora ibitari byo. Hanyuma mu gusoza icanyuma kuri ico, mission sans identité ni frustration. Iyo ufite mission ariko utazi identité yawe ni frustration. Frustration ni ukuvuga ngo uba mu buzima utishimiye, uba mu buzima bw'ama stress, uba mu buzima kuko uzuja mu bintu bitari byo. Abafaransa bazavuga ngo dans le monde ya mouvement ngo l'immobilité est un désordre. Kuba turi ku murongo tuba tugenda uzoreba imodoka bijya uzubona ngo jamu yabaye ni umuntu umwe wahagaze quelque part. Iyo ahagaze mwese muza muhita muhagarara. Abari mu bikorwa rero baba bafata urugendo bahe bagenda. Ico gihe rero iyo bahuye na bene uwo muntu umeze gutyo ahita batera ya désordre, abantu bagasanga bagiye muri désordre. Rero iyo dufite mission naho twayigize rero ko turakora ariko tutiyizi, c'est une vie frustrée. Ni ubuzima mu by'ukuri budashimishije, ni ubuzima bubabaje, ni ubuzima bw'ama stress. Nibwo usanga abantu benshi barengukanaho, ugasanga ibyo umuntu ari gukora karaja kwigana ibikorwa by'abandi. Wizeho informatique ni za plagiat, copier coller, kandi igihe cyose ukorera mu bintu bitari ibyawe uteza désordre. No mu Baefeso 4:11 ministere ziragabuye. Yesu yaravuze ngo bamwe yabagize kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba abungeri, abandi kuba bavuga butumwa, abandi kuba bigisha abandi. Muri ibyo byose uri mu bihe? Ese isi ko ari vaste warimenye, ufite irihe yerekwa urimo urarikoraho iki? Icyo nico abantu bose bakagombye kwibaza. Tutareba ngo ubwo bose habe niyo no banzi icyongereza nkicuze, habe niyo no kikurusha, si mupaka we ngo ubwo wafunguye formation y'abantu ugomba kwigisha ngo nanje mbite nifungura kubera ko bose yayifunguye. Urabyumva? Nugutsindwa uko ndaje mu mukoro utari uwanje. Mfite ikindi nahamagari ya dreams ni iki uzabumva kikubuza amahoro. Abantu ubona bafasha nk'abana, les enfants de la rue, bano bana mu mihanda, les indigents, les vulnérables n'abandi, n'abandi boza babareba babanyuraho hariya akumva arababaye. Hari igihe ubona kana gato wareba ubuzima karimo nakareba ngahita mfata kashama wanje cyangwa promesse cyangwa elikana, kavuga ati uyu mwana nawe yakagombye, ni uburenganzira bwiwe bwo kuba mu buzima bwiza nk'ubw'abana banje barimo. Ico gihe ufite ikintu kikubuza amahoro bituma ukora rero ya indi baye vision, warita uramenya ati naje ndi mu shusho y'Imana, kandi Imana umugambi wayo nuko tugirira neza. Nimba natwe twararemwe mu shusho y'Imana tugomba kugirira abantu bose neza. Yego, urabyumva rero? Tugapratika la generosité, ubushobozi buke dufite tukabusangira n'abandi, abagowe tukabafasha. Urabyumva rero? Ico gihe nibyo benshi usanga baratangiye ibintu bigahinduka des organisations zikomeye bagafasha abantu. Urabyumva? Yego. Kubera njewe ibintu bya jeunesse twagiye tubafasha cyane no mu byo nkora by'ama ONG, ico kiganiro naco ndakikwemereye. Asante. Uzasuba utegura undi munsi none nkubwire rya yerekwa, iri yerekwa ndikubwire ndikure muri theory none ndizane muri pratique. Tangire nko mu mashuri yanje gusoza uko ninjiye muri monde humanitaire, nico nakoze n'ubu nico ndi gukora cyangwe ndi guteganya gukora. Murakoze cyane, turabashimiye. Yego. Kuba mwatwimviriye ko twoganira icyo dushoboye gito twagikontribuwa kugira ngo gifashe abantu, kandi ntimugacike intege nguko abantu batarimo babakurikirana. Abantu ko barara imisoko y'imbura mu mara. Bibuke ko mu Kristo yigeze kugira ahantu
asanga hari isoko y'imburamumaro kandi yigira abakiriya ariko ngo ayirebe wabona n'imburamumaro abura icyo yaguramo ariko ashaka ukuri. Ibiganiro nk'ibi ndabona abasabu banyu bashobora kutazamuka cyane, abakurikira n'ibindi bashobora kutazamuka, ariko ku Mana rero muzabihemberwa. Mu gihe abandi bo bariya bahe bagira kuriya, igihe kimwe bazobibazwa. Tuse peyisiba abantu ni choice zabo, arimo bakora nziza turabashimiye bakomeze, n'abariko bakora mbi nibahindukire nibatani nimukurikira ibintu bifite umumaro bifite icyo bibamariye. Abantu baratakaza umwanya amamega bashiremo n'ibindi kuko barakurikirana amafilme pornography, ko barakurikira ngo umuntu umunyamakuru nkawe boss ureke nkubwira ibi byose biri muri bijya nuko utamenya ni ukubura kumenya identity. Nta identity umuntu ntiyimenye, nta vision, nta na mission. Nubwo ubona bari hari ndabizi wewe boss nuwo kubwira ngo urahabwa za trillions z'amadolari, wafata ifoto y'umuntu wambaye ubusa ngo uyicishe kuri channel yawe. Tizoba kurabyumva rero, ariko hari abandi kurabyumva iyo niyo mission bafite, ntaco bamuhaye, ntaco yagize. Umuntu w'imfura wavutse w'umukristo wimenye uzi identity, ubusa bw'undi muntu bugufashije iki? Video y'urukoza soni igufashije iki? Abantu bari mu isoko y'imburamumaro, ariko courage cyane mukomeze. Ego hari ababakurikirana kandi nimba ari umwe ari babiri barimwo bahindura direction bari bafashe mbi bagahinduka kubera ko bategereye ibintu. Ibyo mwebwe mufite ikamba ku Mana. Nuko niko bimeze. Amen. Inzira ija mu ijungu irafundanye n'into, abantu ntibayizi ntibayiyoboka, ariko nimuyikomeze timucika intege. Izo ni challenge z'akazi zibaho. Abakora ibyiza nibo bafite intambara, abakora ibibi ntazo bafite. Bafite isi y'umwijima barimo bakorera, kandi iyo ngiyi ifite abafana ni benshi. Ariko niyo nkubwiye ngo biriya byose bariya ntibimenye. Nubona umuntu azaje hariya k'umuntu w'umugabo nkanje, je mfite mon épouse SP, mfite abana Shama Promesse Elikana, ibi ndi kuvuga none n'abuzukuru banje n'abuzukuru bazobibona. Hanyuma ngomba kumenya ibyo mvuga. Mfite umuryango mvukamo, mfite ababyeyi, mfite abavandimwe, hirya y'ibi mfite la belle famille, mfite data bukwe, mfite mabukwe, mfite baramubanje, mfite ba masenge ba madame n'abandi abo bose. Narangiza nkuko nkicara kavuga ibintu bene biri, uwo muntu nazo avuga kuri uzi umenya ko ntazi identité yiwe, ntazi vision, ntazi mission, ntazi byari. Ego cyo gituma abantu bakora bibiri. Hariya twavuze ngo mon peuple périt par manque de connaissance, atari ishuri ngo habaho kurimbuka, ni perdisiri. Abantu ko bararimbuka, nimufasha abantu mwebwe mugifite uwo muhamagaro, mureke gucika intege. Niyashake harebe batanu, ariko umenye ngo bari batanu bizabafashije. Ego urabyumva. Imana uburyo bwa recompense ishobora wewe kutakwitura ahangaha bintu urimo ukora, ikazabyitura abana bawe n'abuzukuru bawe. Abantu rero inza mbivuga buriya n'ubujiji, c'est l'ignorance. Umuntu azi ingaruka z'icyaha, ubaye muri we warasetinzemo la mémoire des conséquences du péché. Niyo utobukishijwe bose ukamenya ngo nukora icyaha kiza impacting umuryango wa papa wawe, abana bawe, itorero, igihugu, bene wanyu n'isi, tiwabikora. Ibrahimu yarabeshe, Asunturu Isaac arabesha, cyaha kimwe cyo kuvuga ngo Sara ni mushiki wanje, Isaac nawe arabesha ngo Rebeka ni mushiki we. Aho Isaac ageze igihe cyo gutanga umugisha kwa Esau, Yakobo na Rebeka barawuriganya, arahunga. Yakobo ahunze Esau aja kwa nyirarume abani, akorera imyaka 7 Rachel, bamuheza Leya ngo areka Ramatiyani wacu nta mukobwa mutuzo uca ku mukuru, ongera ukora indi myaka 7, bamwiminka. Igihe kigeze abana biwe baramubeshe, bagurishije Yosefu aramubwira ngo yarariwe n'inyamaswa. Izo ni ingaruka tugarukiya. Menye ikintu cyose kuri mukora gifite impact nziza nimbi. Ico gihe rero na amahitamwo yacu, biduhitemo ibyo dukora, biduhitemo ibyo dukurikirana. Ico umuntu areba nicyo asa naco. Tuzubona Kameleo, le Kameleo iriya nyakamfutari,
aho igeze aho irebye niko izihinduka. Abirirwa bareba biriya nibyo kandi iriya n'imbuto babe batera bazasarura, apana abana babo abuzukuru babo kugeza iriya. Buriya ni umuvumo abantu barimo bigira. Imana ni demokrate, ntabwo yamiza ngo guforcing ivuge ngo ntukore iki. Irakureka ko yaduhaye ubwenge, rero ubwo bwenge bugomba kudufasha gukora neza. Nidukore neza kubera tugifite opportunity. Turi abanone ntiturabejo. Murakoze, hari ikindi kibazo mwifuza twabasubiza, ariko n'ikindi gihe cyose muzatubwira dufite umwanya tuzabitaba. Dukeneye kwankuraje abantu babe bakora neza. Nta muntu ufite channel yiwe ipiburiye ubusa je no kwitaba. Ariko nimba wewe uhaye ukora ibintu ngomba n'abandi bumve babashigikiye. Kubera iki baje gushigikira abantu buzuye amapepo imyuka ya za Beelzebul? Abantu barimo bavuga ibyiza barahari, kubera iki badakurikirana? Ivuga butumwa ndababara iyo ndi kurikurikirana abakozi b'Imana bakome babwiriza ukumva ubuzima burahinduka, ariko waje kureba bakurikiwe n'abantu batarenga ijana. Ariko tundi tu video tw'amafuti tudashoboka imiliyoni 100 arizo zakurikiye. Urabyumva? Ariko ni mubireke. Umugani wa nyuma rero dushorejeho, Yesu umuntu ngo yigeze kubiba amasaka, sana abakozi bahinga umurima bateramwe amasaka, ngo buce umwanzi araza basinziriye abibamwe urukungu. Abakozi babwira sebuja ati databuja duhe permission tugende turandure ruya rukungu. Wa mukoresha le boss arababwira ngo nimureke bikurane, umunsi uzogera tuzobitandukanye. Umunsi w'isarura tuzafata amasaka tuyahunike, urukungu turufate turuhambire turutwike. Ibyo nibyo bizoba igihe cy'iherezo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mu by'ukuri turabashimiye cyane, mwatubwiye amajambo meza yubaka. ku bwanje personally nafashije cyane. Hano hari amajambo nakotinze wagiye uvuga, amajambo meza si twasubiramo yose, ariko ndasubiramo mu Cyongereza. Wavuze ngo identity without vision is confusion. Urasubira uvuga ngo vision without mission is illusion. Urasubira kandi uravuga ngo mission without identity is frustration. Amajambo yamfashije cyane cyane. Hanyuma naje akajambo kamwe no kongezaho bukeya kwa badukurikirana. Hari abantu bagenda bavuga ngo vision yanje yananiye kugeraho, akabigumana mu mutwe gusa. Ariko hari philosophy umushinwa yaranditse aravuga ngo mu Cyongereza aravuga ngo a journey of 1000 miles begin with a single step. Urugendo rw'ibirometero n'ibirometero rutangira n'intambwe imwe. Abantu benshi rero bafite ubwo bw'intambwe imwe. Ya ntambwe zagera ryari hariya ndi gutera intambwe. Kurumva abihorana mu bitekerezo, umwaka umwe ukaza undi ukaza, ariko gutangira bikananirana. Rero ibi byose tubivuze kubera amajambo meza mwatubwiye. Mu by'ukuri turabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Mu kurangiza sinzi ijambo babwira abakunzi ba New Legacy TV, hanyuma ntaramuha umwanya. Bafite channel yitwa SP TV show, SP Seva official. Ni channel nziza. Kenshi n'intervena nguku iyo bibaye ngo. Ni channel ya madame wiwe, bafite ibiganiro byiza byubaka. Reka nsaba abakunzi ba New Legacy TV bagende bayikurikirane kuko ni channel nziza cyane. Hanyuma mu kurangiza sinzi ko hari ijambo rimwe ugenera abakunzi ba New Legacy TV, hanyuma tute turangiza. Murakoze cyane. Ijambo wenda ni ukubashimira d'abord mwebwe mwatanze iyi espace. Buriya ni ukuvuga n'ubundi ibi biracyari muri bijya twarimo tuvuga, iyo udatekereza kuba wagiriye channel wenda ibiganiro bifite aho byafasha ntaho byari kunyura, ariko warabitekereje, wavuze ikintu cyiza cyane. Uravuga ngo uriya mushinwa aravuze ngo urugenzi rw'intambwe nishi rutangirwa n'inyi. Abandi ikibananiye ni ukudatangira. Muri yo 8 no kuri 7 azavuga ngo naho itangira ryawe ryari riti, ariko amaherezo uzaguka. Rero abakunzi bawe abagukurikirana
ndabakangurira cyane kugira ngo bagushigikire kandi baza basangiza ibiganiro bagukorere ni ukuri like balikinge video basharinge bagire comments abasabu bazamuke no ku bandi badukurikirana ndetse no kuri iyo channel ya madame nabo cyane muza mugerageza mukorane gutyo nawe abandi afite abaguhe abantu nibareba ibintu byiza abantu nibakurikira ibintu bibafitiye umumaro Apotre Paul yakovuga ngo tout nous est permis mais tout ne nous est pas utile cyose turabyemerewe ariko byose ntibifitiye umumaro abantu nibakurikira ibibafitiye umumaro bareke gukurikira ibitabafitiye umumaro biriya byose abantu barimo birirwa bakurikira biriya nta mumaro bifite ko birabasenya ariko rero ni ukubabwira ngo nta muntu udafite identite n'ibyo byose kiza kibitumenyesha ni ugusenga bitwavuze abagera kuri ibyo bikomeye ni mubikore mwisunze ijambo ry'Imana mwabonye ko nibyo twanyuzemwo nibyo twasenzemwo ni nabyo twasomye hariya nta kintu kitaba muri Bible umuntu asomye Bible birakorohera kwimenya uriwe birakorohera kumenya iyo ugana birakorohera kugira ngo umenye ibikorwa uzakora kugira ngo ugere muri kiriya cyerekezo cyawe rero turabashimiye cyane kandi icyo tubasezeranije igihe cyose muzatwifuza dufite umwanya mu by'ukuri tuzabitaba ariko n'abandi bantu bashigikire abantu bafite amacano ahaye avuga ibintu bizima bareke gushigikira cano bene ziriya ariko nazo nimba bashaka Imana yanga akazuyaza la tiédeur izivuga ngo nudashuha kandi ntukonje je vais te vomir abantu nibamese rumwe abezwe n'abandura bakomeza bandure murakoze turabashimiye Imana yo mu ijuru ikomeze y'abakunzi bawe bagukurikirana umugisha ibyabo bikomeze bibe byiza n'ababo babaho amahoro kandi bakomeze bateze imbere babashigikire murakoze cyane turabashimiye Imana ibaho umugisha naho ubutaha ciao ciao